lava te whaafeiloa i whaatalo whaatu le mai mo mai o le tātou puleanga. Ia o le tātou waturu. Whaatalo wha i le tātou tomaa ke pekupō. Ia meso le sengo staulanga. Tia kono whalatua. Ia te inane ia. Lasi o i lātou o lo whapea ona mai mo mai i le tātou Paul Kalame. Ua whaingoina o mata upo lo whātua tuanga. Pela ona iaia. Nava yasu o tōna i whaanga solo mai se i o mai le so. Ia olo o tātou mata i le whaalinga Maria i Guadalupe. Ia, whawhelo e whaatalo fo le Afioga ia Patele Ioane Ono. I le whatao, wala so fo le Afioga Patele. Ia, se fo kumia, mutalo. Awa nove whawhelo i atoa i tātou tunu. Ni ngata fo leo le tātou puleanga. Ia le wa e tūra, tōra mtu palpala le tātou puleanga. Ia e whawhelo tu leo tunu. Ia tala no atu ia Maria tina o ma tatou e ke kalkongi e pikere kalkongi e o memonia anga lei Maria ia lei ho Yesu nga fen fana mai li fa o le ka kalkongi mai ia sa totunu le tunu Christian na fu mai Maria le yo nga Maria le tawe Maria nga rengo fa o tanga ke le sa Maria ia ia ne fa ngorina fo le nga fono le palemene le aso ataiao. Ia, tātou talo pea Maria. Mai lana fautua whaatina. Ia, lana fautua e ale le loto maulalo ma le anga malu. Ia, e whai e, pa taitai e whai wau. Taitai o Samoa. I, whai e loto maulalo. Whai le anga malu. Ave eso tātou maulunga ma le fia. Tangata. Ia, e tātou o le ngango Maria, le na manmalo ai, e whaalatanga mo tātou. Longo inga, o la loa, e mawai malo. Ia, ale whaawhiga, e tule le tātou tunu. Tei, lo whiunga, fose mea, vai whaira. Tono le atunu, ia po tono fo Ekalesia. Ia mua, tāpā, le anga le rio le tua. Ia, nela tatu tangi atu ia malia so mai tangi atu lona alo Yesu ia e mai le malosi mai le poto mai le atamai e fa foi el so fua tatu le cristiano le aso ma le aso mai se foi ia tutte ma foi vol pa meni o Samoa ele sua toma le alo ma le ngang pa ia amene se o lofo Maria o tumo o Ekalesia o ia o le manuia oi fa fine uma o manuia oi Yesu le fuo lo walo Maria pa ia tina o le tua ia talo sia matou tangata sala iona pone mele tuaso matou se o lofo Maria o tumo o Ekalesia o ia o le manuia oi fa fine uma manuia oi Yesu le fuo lo walo Maria pa ia tina o le tua ia talo sia matou tangata sala Iona pone mle sia walo fo Maria o tumo o Ekalesia o ia te oe le ali manuia oe fafine uma manuia oe Yesu le fuo lo walo Maria pa ia tina o le tua i e tā se matou tangata sala iona pone mle tuaso o le vi inga le tama le alo ma le anganga pa ia lona vi inga sa le amatanga e whapea foi o pone maso uma e whawawau lava amene Yesu e whamangar mai a matou na sala e lavea e matou ma le a whiwheli taitai anganga uma le langi e maise anganga o e a pito e popo ngatia suafu tama le alo le anganga pa ia amen tai lo whiunga po talo e amataliere tātou Paul Kalame i nei fo iaso. Ia olo tā ia i le ata lele ma whaari. E kama leo Ioane i uti. I le po. Paadi ei. A fo nkalkongu ia. Ia le o ka iai i vaenga ese full fa vaenga ese e fa makala mai nge ia ka mata mo fie pena. Kama ko ila Afioga Patele o le vai aso la le kia ku lenga ka ngaka i le vai nga vadu ia nga vadu ela ka i vadu ia ka ia ku le valu va mo le Patele ma le ia mo le sile fie le tatu o fa fonga ma au mai mo mai
se tātou tonu. Ia, o le wharinga lea Maria i Guadalupe. Whea i Guadalupe. Ia o i Mexico. Ang whaali lai ngai no fuanga ngai ta ua o ai foi o Aztec. Ia po o tangata Aztec. Ka lia o Mexico, ki lia tonu. Kele fo la tribes. Ape le tribe lea lena whaali Maria o le au Aztec. Ia, lea lai e lea wharinga lea. Ia lea fo lai tatu tam foi ia fo ia fam tantala le winga. Wa fa mai le image lea po le wharinga lea Maria. E ala le atala. It's really mysterious. E kele o miskeli, yu ye ko kong i. Le la ka kem foi tam foi fam tantala. Wa le fa ngai le tu fo le ni wharinga. Ia e wala mai le. Ia fo se fe au ia tatu. Kele fe au le i. Ia la pe un tanu atu ia mutalo. Ia ka ko amaka le a mtenei ia o malte me le uma. Ia ana ngai le se me ka ke ngaki. Ele na tia ia. E fe au. Al tamai tai ia mai le tua. Ia nga o le tasi la fe 5 se lau waluto. O inga ke foi fa makala le me o fia sen kulie. Ele tu justice ka koli. Ele fe au le o mai tina pa io mai pe ka kom foi kope an me le nga wa yaso ska. No, o century ia me tasi 5 valtas. E se wa le yang fa le mal. Tasi 5 valtas. You will cast a poll of the will told. You have to check. But o sen kuli me. Wa lima se lau mo kup kop. Ia anga so longa mai ya. Ai Su e lau su. Wa wo isi mea. Nga. Fa so me va pe nga pe ia le wo mai o ka fia sen kuri o ka fa mo kala le. So it's like a miraculous image. And I thought, love it tangata million ka kai. Oi Mexico, Aztec, Guadalupe. Ya, mai mo masih. Mo di mawa ia i mea ave mai o tala. Era la ka o kuno me va. Ya. Fai fa ko anga fa ka wa. Ya wa nga pe wala me vile. Se fe au mai wa. Ya mai tangata matiwa. Le ka wa. Ele amoy ni pa kele mangi ko ale ko pole ba ko kala fa ma o ya al fai do ale ba ka inga fai me se fa dinga ale me se fa dinga ko mo ye dem ko ko ma ni ya akaola numero 1. Our Lady stands in front of the sun. The sun symbolized the greatest Aztec god. Hud Zilopoctil. Le ngore card le. Se vai se nganga kama Aztec. Mary announces that God is greater than their sun God. Man ko ka pa ia Washington. Yeah. O mo Aztec. O la ko aku ia la. Pela ka o le kaule pula mai la. Kai mira ngele Aztec ko mo tol. So me se fa ko. Se fa fia le ko 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 le mo. Ya ko le ko ko se ya mo me wa. O awa ia la ka kia yo. O ia le fio ia na ko. Pa wa ko aku fa ko ai se lo mau. Mai ui. Ya la ko solo mai la. Kai. O la ko la o la ne o la ko tu ya. Como huisi polo ese para vale ka silia ka ko fa pena o le tuo Aztec o le tuo o le la le fio mana mani mana fa dinga le pe ki si ko le tale so so mari pupungi la mai vai e silia ko ya we wa ngi me uma e yuli nga le tua o Maria e o mais ko ke le istangata ai o foi mea natura e ai yuli ma ya le pe fa mai Maria ni la o luma le la so ko mai ka tu luma la e ona na fa dinga le ro e el fa o le foi le la su mai kom foi ke lo ma ko pe polokan le la nanga le fa ko ia ka este ni ocho fia le tu se vai
la ko mama angale which is se ia lai mo ia la to we nga kai mi wai le yo ku tala le e fa man no ma le la mo o le la mo o Yesu la ka ko o ye ia la fa mai e ma sa le fa mai ma le ka la mo ia e ke le lo su ale la pungi o e ana nga ye la le ku sa ma o ai la le la na ele le SUN o le SON ya o ai o ma o Yesu la le kau ave that's the real son ya mai le mal lama lo langi ya e kom foi la Maria yo le fa mai Maria suin man ma ngo ka este na o ko ki la no si sila ya Yesu yo le la mo ina o le tua mo ia o le malama mo ia that's the message behind it maka mai foi God is greater than the Son God so le kom foi sui la ko ma sui ko fa ko ngila fa ko lo ia tua o ia nga fa yo mo me fa ko me nga fai fa ko de ko sa ya makali ho ke lu iska ko isu ko la ko culture sa i foi mong sia nangal mong mai mo me le vai e cafe mai vai mong sa mo wei mo me ko me ai yo isi ka e full san wa ho ke le mo wei am o le me la mo le ola ya o le nga e tangata this ancient religion por la ko kan ko e fa pe ho tato ka ko fo yenga ai yo mai tala le Yesu ka ko ola ko fa penga ya ka ngalo langi e ko tangalo la le ko mo Pacifica Oceania wa sa ngi ka ngo ala ko i ko nga ka ngalo la ko because le tua nga Oceania in the Pacific ya e ke le nga me a me sa ka ko tunu Samoa ya ke le me ka ko ke lo ya ya le fatto tua le lotu Samoa ka unga nga o le lotu Samoa ancient garden nga o Samoa ya le nga ka ko feo ya pela o meio o fa lo longa mo me ngi meio ka tsale ka ko ya le nga eu ka ko mai ngi ka le e pe o fa o papa kiso le nga nu ya Samoa ya e melinga ne venka ka u la sun tingi ya male to a wen po le sa ka le nga suo tanga e le se singa mon mede e le la este kolenga nga mai al fo ave ka ku so ka maka ko ai sa wa Kalisa suara ya fa ko fo ka tal tu ya le yo man mam ya le pi esel manga yo kala le inga wa xiong atali fille ia inga ya la ve si a inga le ka ngi sia po ya ave ka yesu ya wa ve nga yo inga ma la ve la inga la ve in sam sui ko nga pa yo ni finga tau lang wa finga ka mer finga ka nga finga fa fanga le sa mo ka ma ya inga mai fu nga pe ya i ya ho fa di Maria mai tala le ya umale le culture le makango fie le fasio ki o kangaka ai o la ko wa ma fo sa ya esi me ka ko me yo ke man ko wa ia so kala ki kia o foi meu po ula vo ia ngala io meio con secchi ali con secchi le simu o kamalanga so lo la ko si oe ngai awa ke mangkua kala ki ama sengi ya o ko ngise con secchi o kala nga fai o makongu mea kala nga fai mea ai fai mea fanga ai ka yo me con secchi ka yo me prospe la kai ya malo el po fai lo ki nga fanga ai quella foi in copi me ia sa mo sa ia ale me la nga le que mo ko wa o que man ko ya saka ma e ka ki maka con se ai o la mo ma con se ia ku ro mo maka ma ia o ma ko mai ki fi ma wa ia a mi se ia o meu ki nga ma ku o mo mo a casa
e mai au ka ko ka le ia ma la ka ko mai i malanga i konsek e foi me mal po ia fa sanga lo inka me na foi la ko me nga ia so sai ma ko le ku ma ia masu e mal ko ma wa ko lo ia ma le ko ya lo ma diska ka sa me fa la ka eu mo ngo fo ia ke ia su yo eu falo ko me ai ole ai ai o malanga ai os konsek ai o malanga ia eu foi meu o ka longa kiki ka singa me o kiki ole ta longa sa mo hoi ka ko kiki fa sa mo ia pe a o ka manga ia o meu fonga fale mo fuma foi ngo fa sa a wenga ko mo ia e mo ko kausia kausia ku funga ia ma e to solo ku funga io su eles que ngulu ali ia ko o vinga ia sa mo sa pe ia i me fa mo po inga so ia le o le ko fe nga me wo ma ko anga tala sa wa tala le mo kilingi ia nga o vinga o kako ko po ora o vidia kwa ia so ngume le valula ia o Maria ia wanga afio mai la carry ye Yesu fa ilo mai Maria o la ile la silia ku ngai lo la le ka ke vai Yesu su mai ka ke su lo la le ka wa be Maria na ele le SUN la al SON Son of God ia al ka wala nga ia e ka ko lo alu ke le suingo o Aztec Mexico le wo solo ye ka io le sa la kiki ya sin venga fa ali Maria yo pero ye ka la ka mai ka ko ia i Mexico o Mexico la lo i South America America le ia o la lo me vele pe ia o South America po Latin America ia ngala ia Mexico ia me foi lá nga que fa no ku mele i o America sa vale ko Mexico sa vale i o America California o Congo ia wa foi no o kala fa me kasi ma ke e kasi ele e ki kilo la lenga ia America ia a Mexico nga e kwa Afioga Mexico no sabe sa o ko ia le la confetra me pa pale o ko pale kura fo o kangi ai on the history me foi mai que le Mexico lo ave o ka spa o ia push mai que meu ko mai la lui le la fa Mexico ko le we la lui le pamti le we la lui le pa nga kama ke le kupe mkala e la ko fanga ma me malosi nga ka ye le nginga me ia Male la de pula i mai numa ka pokinga so me la nga sa mo le to tito bene pi fa pi se mo Yesu sulu mai le kuon tatu tina ia ole la winga nga ole la ia fa punga fo ke sia ye mele maka liu ka ko tanga te pa ia e le me ka le hello HALO e pi ke ba ko sanga ko ana la poko ia o Maria la wo ko man sanga e ye sanga hello i ko pa ia ko o le hello ko ale me na a theological interpretation o le mele ko sei e tautua le la ia Maria e ka ko Maria la ia ma o lo ka uma i foi le ka de ia kana mai kuspai e o sodia me tinai kalo le kalo e au tau e tu tama ta e lunga masina la e pe o le la pula sulu mai pe pengar ka kalo ka ho Maleiva ya ni Maleiva ka yai Maleiva the Virgin of Guadalupe is shown among the clouds representing her divine origin ia ole pe ka ki ngel Maleiva
Lai points le auanga ile meo au o clouds. Ya fe me clouds. Ile clouds e ole fole ingo apenga. Clouds au lunga. E fa singo ole langi ya. Ole that's heaven. Ya lai amai makaria fole kusul falinga la falinga. En kusse Ioane from ki ku Ioane falinga wa fio mai Yesu e au mai au. E au mai kusa o taxinga o wa fe ave le pa io e se a mea kamasa e au mai fa fio mai Yesu e au ka wo le foi la o le winga le ole aka le mit le fai go mai le au kusa le o le tina pa ia e sau mai le langi ya o wa upoia aka ku koeongi kuana nga o manka la somo bua en ka ki kilo upoia Maria ya wantieko I am the mother of the great God from heaven. Ya mai o ka sa mai la hoi dai e lo aku lo nga fio mai le langi i si sio manga o langa faringa ne ku mai mo meio o a clouds ya nga ka la se vai o le la o le masinga le tu e lunga tina pa ia ia ma clouds se vai o le la o meo si o manga le e fai lo mai ka ki nga pa ia tato ai do e longa ku longa tu e o langa falinga e sa mai la e le fa pe Maria ke o se tato o le alo le tua o Yesu na sau mai le lang na sau mai le tama e le whanau, e le whanau mai tama, na whanau e Maria, o long origin from heaven, from divine. Ya, Maria la, e le whapeng sau mai le tua, onga pe o Yesu, le menga ke po ua au sisesis. Nga Maria le tangata pe tato, but o le wing o le clouds ia po o la, o le, apa ingo mai, o au ia. O le winga o au ia. Ia, makale o au e maua inua la. O le whaalinga lea Maria, this particular apparition of Mary. O le mea mai la. e whailoa Kusa e sau e whailoa mea kako. Kako lo, umare ko e Maria lo nei. Pele e, e inunga, e lo na tama Yesu. Ia le le. A le sau me lange whailoa mea kako, kasi la le. Ia, Guadalupe, ia o e fo i Mechucore, ia o e Fatima, ia e mai. Sila o le whalinga le Maria i Guadalupe. Ngā fio mai Maria mai langi whaali i Aztec. Ale kausu e le siwa nga kunga mau mari. Ia le? Kunga mau mari. Oi. Ia. E le ko i dalongi. Ia, le si topic ke ringa, e ka ke le eu ngai. Lele, eu whaari mai i iao langi. E sau mai nunga alom ko. Ia. Ba, e ke wa peses? Ia, ka kungu ngai. Mai, ia, sala mo se kenga ngau so i fo ngai lunga ngā. Ma ke e. Ia, la fu fa mai ka koriko. Ia, it's divine origin. Au, ali atu, ka kukinga pa. Yeah, the 4 petaled flowers with leaves on her tunic symbolize to the Aztecs that the 5th age, the age of peace, has begun in Jesus Christ. Yeah, kakusi sila prangu mela sepulua. Ele ya ngole mangingong le akongo se fa mangingong mai au singia. Ya ele le fuala Fala au matala. E 4 petals. I pe al fa pe. I ngaru le fa pe. Kasi wo ko 4 petals. O kamalanga e mo i le nga fa ali mai foi. I le image le. E lo nga winga. O ke unga la e o kakutina. E wo nga winga. Fa mai o nga winga o le it symbolize the Aztecs, the 5th age. Lo nga winga o le tupulanga lo na 5. O Aztec, le wo fa ali mai e Maria ya lato. Winga wo le wanga mai Aztec ile. Nga ola mai le ko shocking o ka. The
culture of death, let's say. Ola maulewa nga ola mai. Fifth age, ia no me tupuanga longa lima. Ia o lako ola i melia, ia kwa lau kaupungsa. So mesesi melfak. Iyo. Alela, o ila le flower le fa ali mari, ili fa linga le mari. Le uta mai tato, ia le wei ile. Ia le mela, it's the age of peace. Le kongu i fa kusere mali pole image le mari. The age of peace. Aisea. Le afio Yesu. Yesu o le file mu. La ne ko yola ila la to lang tuai la ko fa ko wai I. Lotu fa estek. O fa siokio o ka mai ki ma. Ke ngeki ma. Kanga ka matua. Inge fa malia le tua. Le o sawia age of peace. This is the age of peace. Ale wefe. Ale kong la walu tinapa ia. Ela I fa ringa dia. Oi, Yesu. Fa ola na la. So that's very nice. Ako si sila la ile ata tato tunu ia mala fa fonga. Ia mga kua menga. Ia nga fa itu sia toi. Mai sele mole si fia fo I ka ko fa fonga. O kele o meia la ilunga le internet. Ya la kwa ulalo a le de kwanda lupe ke fiu foi kaume. Ma ia vi videos nga a mai. Ia o mele kupu o I kwanda lupe. Le nga solo ko ka in the millions every day. Na o e uma fau e malfasa ke. Na o e malfasa fo po fa e fatsa. Nga makamai kamai mea. Yes. Ya le o kele me na no. O que tanga. Wale ofi fansai. Ka na lofi ko fia. E wa mo ia e pe menga e lenga foi fansanga. Onga uma pilgrimage kanga. Ai ele me foi nga mokul misai. Ko wakula misa o kas umoa because pe highlight tanga o pilgrimages o Our Lady of Guadalupe. Ole mawal misa. Ele nga kala nga o Guadalupe. Eva pe foi mai singo fuanga le fa le mal. Iyo. Lourdes. Oka sa ole. Ole pe ole ma o como vola nga fasanga. Ne foi misa sa kelele. Na ya le original image o Our Lady of Guadalupe. Inga le fius ka makamaka ka misa. Ya kulia kanga o the original Our Lady of Guadalupe. E longa fai se singa. Ngari ngavadi pe the original. Yeah. What's up? Ya asik kau pe. Yang from tatala kula le vai nga wasa. O testings po su nga la saintis. Ana le image. O fia saintis yo su el image pe. Wa ala ka ko pe mangi sa mangi men. I mo merciful I Petro sia fam. Ya. O ngaro o so yo file mu. Ia kusa o le wing of flower la. Le tuma le anga Aztec. O le flower le e ka mai ia lato. It's a flower or it symbolizes the peace. The peace. E 4 petals. Kasi, lua, kol, fa. Ia, aka ngofu mo ka mawa fa me kasi. Ha me fa ele lima. Ia, ai o fa pe e ke lo ra e pe o koluse Yesu, kasi lua, kol, fa. Au fia man lang. The petal there, you can also say north, south, east, west. Langi ako nga. Ya, wa le winga nga le simple ya Aztec Mexico o le peace. E foi mo meu fu nge atunu. Na ve ke wa ile fala au ile ko la ko fala nge la ko it's a sign of peace. So. La ko fu na vai. Mai o le file bu a maka ya Yesu Kristo. Ai fa winga la le petrol le ya o le file bu lo wa maka I fa dinga le ai a Maria I Guadalupe. Ia le age of peace. No winga le
o le taimi o le file mu o le whaolatanga. O ai, o Yesu le kongo la walo Maria. That's the essence o le hafu o le image le Maria. Peveng kakan last week. Mo ya Maria le whaali mai. A Maria e elfe au sama ia. O lo nalo Yesu. Nalo Yesu. Maria fa singo ano lima. Lo nalo. Ele so Maria mai o ia manang fea. O le fea au le so Maria mai. Ia peo esa o fea o lo ngalo. Yo o matangata lo nalo. Kai pea ngalua ngā kamare Ioane Baptiso. Wa ia pa ang papiso. Ele oa. Ele mun man. Ele foi ka ia ngong se ba. Ya, ka kome ya. Ya, Sukasi. In the center of her tunic, pole onga ko kongore le la il tatu tina. Overlying her womb is a 4-petal jasmine flower, which is the sign of the divine, and the center of the cosmic order to the Aztec. The Virgin's body, Jesus, is divine and the true center of the universe. The Virgin's baby, who is he? Jesus, is divine and the center, the true center of the universe. Kusa ilau Aztec. Ole flower, ole fuala, ole ka ole Jasmine. Okay, lo pe ka ko. Ya, ila toa atunu Aztec. Ole Jasmine. E fa lo mai la ko. Le mele ole afo ole a sign of the divine. Kusa fo ia lai. E pi mangakula ko le jasmine flower. Fa mangaku mai le ia. E fa mangaku mai la ko le tua. Ko ki foi am foi ko o ngala fe fa ko le ko jasmine flower. Pe ona ko le la. Ia, ale la fe mai o le winga o le jasmine flower le. No e fa winga ia Yesu. E mo ile la ko ma fa o le winga o le jasmine flower is the presence of the divine, of God. Alanga la ko God le ma fo le la. Ale le fe mai the Virgin's baby, o Yesu, is divine and the true center of the universe. Kusala. Mo ole jasmine flower, ole the presence of the divine. But ole what presence? The true divine, divinity. O Yesu, lona lua persona, ole tas tol paia. Ole tua lona atona. Eu ka ko fai ka ngi nga maka po vaso area ke ngi maka nga ka ngi mai ngi nga lu nga paulo pana pa mana wa po skolo fatala linga kalun to tu Yesu man tu nga mau wa maka nga le mai ya le nga lu nga ale tastol pa ia tama yalo le nga pa ia e misila wa so ngi na lu ya so ngi ona ala stofi wa so ngi ya a sessione ole afioga o Yesu i le langi kalulonga te tu ia a le silo vai aso i kua le sai kua ole afio mai ole nganga pai fengali ngali inga le al tastul pai nga awina mai le tua lo nalo Yesu fa mai a pope Ioane Paulo lua ko ingo maliu ia fa mai o Yesu awina mai o Yesu lo langi o le singa apa awal talale ya le lala a fio Yesu ai a winga mai le nganga pa ia o le singa apa awal io see these are the two wings of evangelization menga o le nganga fa talale o nganga le tu wa le mas meka kan fa Yesu oi tonio e se meka kan fa ia ale fa kasi mele ku ale ai le ku ale ai Yesu ale ai le ngang pa ia la make up kan foi nothing o ka kula o me fenga ruenga ale ngang pa ia me fenga ruenga Yesu me fenga ruenga le tua i ke ka ko fie ka ma fa nga pe o le po o le pa ke le pule ia
O le pule tautu ai. Aia. Pule tautu ai. E lai e ka ua i le vahenga le longa se fulua. Io. O le longa sukas. So le lau ka mai the center of the universe. O Jesus. O Yesu. Mea ngā e ui ala o le whaadinga Maria o Lady of Guadalupe. A lewa ko whaafonga mai. O le kelea makanuanga i whaka. E center ia Yesu. Yesu is the center of Mary's apparition and Our Lady of Guadalupe. Te peo de singa ngā Maria le whai. Le si kia i rungo Yesu whaari kangaka. Yeah. O le center lea. Yeah, Rasulun ke ngin wha maruri Mary, help of Christians. Nena i whakusanga Yesu, ere kango Yesu kumai whapere, e kaumari whaasanga i kua Yesu no. E whaasanga koe Maria le whafonga Yesu pepe i tangata. Ia pe ala mereka ngoi Yesu moka kau. Le whaasanga i alo i tangata. Lede whapere, whaasanga i kua ngai kufonga Yesu. Ia le kau langa whamei asamo. E me se pea welcome ki po. Whaasanga i. Kango e me liuru kama i. Whaasanga e poe le kua. Me poe le kua. Ia. Ka me i sulua. Ioi. Kau ia. The image of Our Lady of Guadalupe depicts a dark ribbon above her womb, her belt, indicating that she is a woman anticipating the birth of God's only Son. In Spanish expression, it is called encinta, adorned with ribbon. Yeah. Mela le ka pa ia fo il vasan kenge ya. Ako si sila ku lalo mai o au Yesu ngai ele. Au Maria. Sorry, au Maria. Ya, lai lalo mai nga pe uludi. Ona me pe se spa. Ona fusi. Ele tu malanga Aztec. E fusi le afo ile la walo tina wa mai tanga. Nga fo le show mai ia o Maria lo o carry tau ave ia lana tama o Yesu i lona la walo e mafuanga kako loa o le fusi la o faspa o le it's a cultural thing o le anganua o le anganua ai fo ia Aztec ai ki kilo la e as multa wa sawa Maria sawa kwa Aztec o le kamai ka i Aztec vai le au o me uma ofui o winga fa culture ali o sui Maria kan fa Maria sui ese le dark side o le culture le Aztec ia le fola o ile tu langa le lona fuspa fusi pole ribbon ia e ke le yo ta mai tato ia o Maria le ele Virgin Mary. Well, yeah, but she is now carrying Jesus. They were pregnant. Virgin Mary. Maria. The perpetual virginity of Mary. That's another doctrine of the Ekalesia. Mary is a virgin before, during, and after the birth of Jesus Christ. No, Peko a Maria fanga mai Yesu ala virgin I said, it's a biological pregnancy mele. I mean, for you to even kakawa ile annunciation. No. Fearful. Yeah. O ya tu o ele o lauto e mai le angang pai. You see? It didn't face kaka for you, me. Au le kua. Ta wala mai ngang pai. Iyo. Ya na mafuai. Ei me fa dinga le Maria. Mare kawa venga Maria lang kamar. Iyo. So le ta wala nga le ribbon la ko si le ko le image.
Ke mea ki ko le image ki le ribbon. Oh. Maria la carry. Ma fo o ka Aztec. Le culture le tunu Aztec. Alo e ka mai vai usa wa Maria le fai lo mai Maria la apparition. Wanga foi uma ke unga ki Aztec on folding avo le ka ko kana wai fo yung folding wa they say this is the actual original le image le si sta ko folding pisi afa kasi honga le me wai makalia la Spanish le o makala le o hengo fo ila ya e la ka e lo ka papa e Spain Spanish ya i lo fo ya ka ya la ngo fo le si Aztec malisi Aztec o Maria me e pe yo la e o nga folding e ka o e fa ngola ko le mestiza me le kan ka fu nga le ko ko lua Spanish and Aztec longa winga ya fukas ala yo le fukas ala le winga le melna kusa o Maria i lona tangata le fa ali mai le image le o le mestiza nungu ka ke ko ko lua o Spanish koe Aztec blood. Lale is theological underpinning. Amaya Maria fa kasi le culture Aztec male culture Spain. Tangata dua culture dua fa funny culture dua. Ya ada ngaka fo nga ka ko ma fo ma ka Spanish na mayel tala le iko Congole o le atu leo Mexico e misa Aztec ya na ko me tala le ya dia lai a fo i no sa le tala le nga fufulu esel the culture of death ai fo i Mexico por Aztec Kede o onga le o mai i ya le ka ko masukasi ya le famakala mai ya le tama Maria pepe Maria Yesu e divine ma center center of the universe le la maka le fo le ma anga ka Aztec como le la le center na la ya kuwa ya aya foi le qua wa fio mai Maria fa lo no ole SON le center oi the son of God le o sa Maria popungi kuala ko san sukot ya kawia sukot her hands are joined in prayer and therefore she is not God but clearly there is one greater than she and she points her fingers to the cross on her brooch. Cross nga lenka ko kalungoy last week. Mele Maria lang ke appear the cross. Notice also that her knee is bent. Ako si sila kuya kali. Yo, labi bent lengo le apo le. Le tuli le tinga pa iya bent. Ya, from my which, according to Aztec tradition, it is a posture of a victory war dance. Okay. Longa winga. E pe fa pe ngo o le victory war dance o se siwa fo le wo mang malo le ka wo e Aztec e kula fa pe la ko vai e fi massiva. Massiva. O le winga la melia. Kwa sawa Maria kwa Azteca. Just imagine Pastor say Maria fai lo me ka ko ngi se me sa mo ngi po mo mai ka mo asa wala o fu mai ngo sanga ye ko nga ma vidi mai la vidi mai la kala wa se me ma ko ki ya me na le ko fa ale Maria o le Aztec o le mestiza nga e dua plat la ye le Aztec man Spanish. Ya, if kelever nga fa linga ya. Ku pa kasi nga culture dua. No yang finga orang fa kas. Ya, ale nga ko la le mela le la fo le.
le war dance le. Well, pasta nga mo kan ka pe vengi le ko si wa nga fa na no o malo me sta wa. Malo ska. Ya na. Le vola si wa mari. Ka o kia. Sawa au mai o io. Ka culture ya. Wale ngakala o ia le culture ya. Ale wa sau. Wa fufulu fufulu fa mama ia le kulanga le anga le culture well yes culture e perfect e foi essa mo ia ne o ka uma ka mo ko ele perfect foi ka ko culture a bi o sau lo tala le maka nga wa se mele ka mele sa mele ka nga ka ko foi ma ke le o culture se lo lan ia me penga o culture ya Aztec que le na fe o Maria len sa mo ia elen fa ngale ko ta lupe. She has defeated the enemy in order to save the people. Ya baba. Ole war dance le, ole siva ole victory. Mang malo. Aisa, wang la ve ia tangata mai enemies mai filho le. O Aztec. Wa Aztec ele se in kanga ka voi e fa wasi. No, Aztec sa fe lo makawa. Makawa ma fe vai ingai ko makaria Mexico. Pe mo kana mo. Kele ko. Ai, kele mo meu tracks. Ya o kasinga mo ko kai pipo ka wasa mo. Sa o ko masanga maanga sa kau. Ma ku sa kau. Same thing. Ale o ka kokas. Talo le. Kenyere. Mai ya samo. Ya, nanga finka o ko mereka le sa pali. Ya. Ale. Ni se wong ala ka ikan. Ya, ile ve fo i mongongo Ya, ia makakola. Solo mai. Kaya ho yo le talale. Malai ola mga fuanga. Ya o sawi sa mo le yo. Engalo ia Ekalesia ho Ekalesia mata niu fe ngai maliata ia ngai sapari nga ya mai ola na fuanga o ia ile mongongo ya mai mariske e kusa la fa penga fulan taya olia. So this is what the Aztec people saw in the image, the codex for going interpretation or the image le ka kau fingi fam taltala ole language of interpretation. For example, sexual violence in today's world can be remedied. Our sexuality can be opened up to God, and we can be pregnant with God. Ya wai. Ya le wa pa i mai ele. Ya fo le. Ile tol tina pa io Maria Ya wa ke mingai Aztec e mise fu la wa di ila i Spanish. Ya ngau mai kala le. E mai ata lima mai disco nga makaleanga. Nga life nga. Mai kala le mai makaleanga. Ya, le fengo o ke ngiki ka mai ka e le ku le o Aztec. Ya nga sa ke le fu la. Ya le wa fio mai Maria. Le fio mai Maria le tene tamai tai o le to. Ele se kola fa ko e ka ko fa nga ko ka ko ni samo okay le ko bi wa yawe wa fio mai Maria tina pa io Maria o la usa o io tamai tai o to e fa nga mai ia Yesu o le mal malama le ko o fo le o fa ficarium ka mai ele se meleanga le to le to le tala le lei to ile tua ale fa mai. So we can be pregnant with God. Ia ikaku ko ia tua. Ia kaku ko tala lei. Ni Pio Maria toia Yesu o Yesu le tala lei. Selmanga ia. Okay. Ya. Fo ia fa fica uri. I fuala pe o sango. E wori nga mai spa Spain. Ia o mai akamanga ama o ko dia ni ka o ka kau fica onga ia o mai ama o lo me fica o me o kawai ia malolo kau ia
me vela nga e ka wo fo mo tatu tunu samo ni kai fa ngau ya ka fa lo lo ngo ki lu ni kala ave lu mo le penga tui lani ma ya isi ka ngo fa lo ngai o mio e ka vale fe wa so lo ve ya mo ve pu e ka mo ki ya me se ke me ko la onga po sa wat ko kasi kinkiki sa no fa mai mam so pike ko ya va ai ese el poco el kiapo ya me umanga le nga Yesu le pe nga fa di Maria me umanga fo ia umanga mo me il fa no mai o le fa ola le anga le sex ele o le fa le rainga ka o io ya le avo ile fa le ngale al tina pa ie ka mai tatu no sexuality is a gift on mo le me alo fa le tu anga le sexuality e ka ke fe ono ma it's a gift but I think ole me ka wa e ka ko kilo ole ale ka ko kilo ile sexuality. How do we see our sexuality? How do we use or abuse our sexuality? Ngai yo le ma le ale wa ka mai Maria ka ko no ale fo ko Maria ola na to e mai nga pa ia sexual violence in today's world can be remedied. No, it can be bring for you. E ko vai de cura. Io. Ele anga le sexuality. Le me alo fa mai de. Le fa mai de vai anga mo and we can be pregnant with God. Yeah. Aka ko maltalele. Oh. Le ngi fa fika wi ko ka ko. Aka fa umalali kamania. So far lo ka e no fate. The stars on her mantle signify she comes from heaven. Ele ko ka mai stars lai le nga ofudang me makal ngali may mo stars lai. Ya e ka mai ka ko. Ultimate isa mo lang ni po umangka kan mo ye. The queen of heaven. The constellations are in the exact position as appeared before dawn on the morning of December 12, 1531. Kau kiel melia. Kaya nga solia nga Fadi Maria la solia te sema sulua kasi lima koru kasi o kasi mamau. Pamai o melia kukuia ia fekui longa la eile. The exact position of Ekuya in the langi, the gaming of Adi Mari. Exact position on the constellation of Eku. Yang appear mai il gaming of Adi Mari. December 12, 1531. Yeah, the same constellation in the langi, Feku or the langi. Le apia mai le la el tina pa ia ke mi fa ali mai mari so po me po ya di Maria di Mary Guadalupe's face shows she is a mestiza a mixed race between Spaniard and Mexico, which is a disgrace asia wa koinga kana le peva pe afakas a disgrace asia wala nga o fanga wa ka foreign yang mai o Spain mai so nga fai ke ki Mexico le mo we ko nga kala e pe afakas nga kokolua ole Mexico ya male Spain e ingo la e tangata mai vai yo ka foreign ye o fa ngi aya kusa me nga na ko mafofunga na ya le disgrace la ya estek pe fa ngo so o ile o ka ko le ka le ko malo afkasi le mai
ke o alwes pengen so me fa e de manga wa ya o koko ese foreign yeah they ignored, abused, violated, mistreated the Mexican ladies al mena le fio mai la Maria ma fa ali mai eu fa ali mai Maria ele o se Aztec. I mean, not fully Aztec, not fully Spanish, but eu fa ali mai Maria ole a fo yo o toto e lua mestiza koko e lua o ai Spanish ma Aztec Maria fa felo fanginga ia culture e lua yes ia culture e lua esse manga ia se vai o mea lai vai ka vai sa ide kama fangau a fakasi ide pala langi ale a fi mai Maria ko fakas fi mai Maria fa ai poi no ia vai singe tangata ya lo fare okay wo uma ia ka ponte le o fion pa que uma kwa ma ka no fiema yo ise ale fi fa no uma ka kai ia ka ia pe na fa kalkal ia o pe no ma er ka kai e mo mori fa ka ile o fion fa ka foi ia ko lo mai ma fa ngal ngi ko kalame ia ilo ai e dingi me fa fa o sisi me o me wa ma via ma lan eu kalkala mai foi le kale ya le ngang fa sta ya lo fio ngo mo foi ele kai umba le kai e fa kala mo me se va no le fi fa no ya ka ko o fa e fa kai tele lo fio ko mo voi si fa o po lo tato po kala me ele vai so sa ya fa sta tele lo fio fa sta foi ele vai ngo long ina ya ka ko po kala me tanga rengo soi fo maro loina i un fai ko kele la ko o vala au bai ma ka makai i ga ko angol fa li un fo o le ka lo mari ya ai lo fio se me fisa o ya ya singa pa ta ya tua foi fa le lava i au fa fonga ma mai mo mai tato tunu ka ku fam tranga li nga ka koliko fam kala mo tato tunu ato e tato mo fi de mu lo to maulano le malu ya peo nga el fe awal tinapa io Maria ya ka ku kala mo tato malo o ye lalo e sa ili Maria mo le tunu ngala si tunu fi ai se ni tala le man ya to ta melia ya ka ku fa umar tato fam tanga ni yaso ne va yaso ya le talo ya Maria o le vi ingal tama le alo male ngang pa ia pelo na vi inga sale am tanga e fa pe foi on pone so mai fa lava amen Yesu e fa mangal mai mato sala la ve mato male fi feli tai nganga o melangi ai mai se nganga o e pito e popo ngatia so afatama le alo le ngang pa ia amen tai mai mo mai toi fe loa i lo ya so asau fa soi foi